ada let's say lala kumbala long mentah haduk mentah singi la yo let's say ke jingjok la benok dekat bat kinoi lam shnong ki ba saki mentah baka file ru kala la dep na kamta ban approve ya kani bat sa stang ban bu monorim ban beli no ya kani bat ka notification ru habide baka CSC kan submission mentah tayo banwan te kan dei hi ka jing achievement la ni ka jing seiso le se ka bakarpang khamtam ha ka wei na ka tanat la ni ka wei na ka sector ka badan kam ha kata ka health sector ya ka ba si ki pai ba hi paro ki don kam ya kani se ngila banyo surok ngila banyo ka bodeng elektrik ha baduna ba ka jing sumar baduna ka ka kya hai kata ka jing kernan yu de kan te namar ta ka daw ka health sector hi ka long priority ka long hakmat nam ta ka jing don kam pai ba te nakal yang jonga ngaso ba kani ka de achievement ka ba he adu kata nam ta pai ba bat ka constituency ko ko te nakal yang jingi ki video tri ki dobar snong ba ko te ka snong mor kneng uriang kot masalai pomura ba jak ndan te mentang singi hadin ba MDC jingi ba punya CM ulabu ya ka appointment ba chief minister nam ta bangin ni bot gen ban follow up ya ka isu kesateng kata habade ba ka mau kneng PAC ban upgrade sa ka CIC Mapi ko magipor bagisnam baladap kalau ada kejimpulan nak kalian ke health department. Bala kumno hau benar Disember last year kemud bahkan pleno. Ada susi pun orang mata hadu benar Februari ikene kam umpat lak berpendap kemelakulan. Ti kalau rak jiduk musim hangi kini lam snong kemju akibat ba anu snong ki angnut banyo ya gajing sumar ke bebet bebyang bat kemju ru kapala tak syahadu kata ya kata ka jinglong lam ki kun sar snong ke bangim sim la ban ben hun ya kata ka jikwa jupai ba khantam habade bat kaneka isu juga PHC, syaka CSC, kebetulan kamu duduk kata namar iba kaneka cakap sumar po kat area cungi kalau kebetulan kamtam namar kamtam kebetulan po road national highway teka yarap ikibri ke balik ibawan teka jingdan ke population ang thiru mata amdenasu ya ka atpole po hajar tang po teki area cungi kebetulan po under klik debat senang da control play kapi ya ka jurisdiction cukup isi bro kawai kemud kalak po kesan po hajar po hajar tam teka kemud kene ke PHC kebetulan po nomor kenang kene ke PHC kebetulan remah po ke jelame kalian namar du sedam kendai spa refusan la play ka kum ke dispensary kendai spa propusan cenang la upgrade ka syaka CIC resusi adu kita keluar hadu penja arajar we kemud kene ka kadang sa ka PHC dengi ke jingdan population ya ke jingdan kam sepura ya ka ya kemud kalong rekam hadu kata nama nasional nomor nang selong kalau jengai kembali penyol 5 km tu gile sejuai untuk arko ratusan kilometer kemud kalong pedang maka jeka ti nak tak daw gejungwan cingi kendu MCM mentang singi kalong ba penting nano markane cingdu ka bakado penting nano bade ban upgrade no ya kene ke mall nang PSC syakasi kum lakulan nak kalian health department dia ke postat kalong ba nak kalian chief minister mentang singi ula aingi ka assuran ka penting na bala kumno kemud audi ubnai match kemud kun select no kita ka inauguration nak kemta bang upgrade ya kemud nang PSC CC om tang ban play foundation stone rek ai buyang keren kamtam kalong ba kade bandan ru rengkat baka government kandan ru sanction post nam tak post paper nam tak cita kam chuneka CIC te kalong kai bos tanat ipampaw ya ka jiksane au MDC jengi ba president CM kumcu au chief minister ya kai ka bakal kular kane kun urlong nakaliang jengi hi kadon tang kata kadon kane kapor bat ngi kitbok ruang ru nakaliang CM ya kai ka bau temu kalong ka bacop seiso bat knang bikin song bat ngi dalam snong ru singen yo lang ka jingmutoi nakam ta ka bik ka biang cumbun balang